ایستاده همونجا بچه هم باشتم خرید همسر بوده است باشتا اینجا برادیم ben oba daramadım bu ağırlama koça buradım ben tamam travma kabudunca ben tagaşmadım doyka purbu بعد şudan بعد o kam şudan بعد sonra onda yine zaten teşkil sonra oba buramam дар натиҷаи боридани борони бо шиддат шаби 2 июни соли ҷорӣ тахминан соатҳои 21:30 ба шаҳри Конибодом сел омада дар якчанд минтақа боиси харобиҳо гардид. даҳҳо адад манзили сокинони ҷамоатҳои деҳотӣ ба номи Ғафурҷон Ортиқов ва Пӯлодон инчунин кӯчаи Бобокалоновро вайрон намуд. бино ба иттилои ситоди ҳолатҳои фавқулода ва мудофиӣ граждании шаҳри Конибодом борони сел ба дараҷаи шиддатнок буд ки дар пайи он хонаву дар чорво ва воситаҳои нақлиёти сокинон зарари калон дидааст. Saat çam bu? نوی بیسمی نوی چند آتاکی در روزی چوب دارم سوسته او تو مختم میکنم گویم با آب زیر کرد اوجه نیرشم دستم اوجه نتونستم بود کنم تمام کیله کریف شونده همون منو وای کرد sonra tokçe o kes kردم bu tokçe var هم tokçe اوجه başındaki biz tanıyor meşnondaki bu da اوجه kes kردم بیانم منم جو آب اومد اوجه نمیتونم نیویرم دستم داشت خیس کنم گویم او بوجه وای یک ساله وای آمجی سونی همونجا پاس کم وای کرد اونده اون بالا برونده خیس کردم دی آمجی او ما اونده حساب کردم وای در روزی هم غلطی بوده سونی همسایه گویم که سونی برونده منه عبدالبینوس پسند کرد ҳоло дар пайи ин ҳодиса дар шаҳр як комиссияи махсус ва 3 гурӯҳи корӣ бо ҷалби масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр таъсис дода шуда дар ҷои ҳодиса ҳисороти расидаро месанҷанд. هیچی موندگیش نیست پول بود دخترم هفتگی پولا بود دخترش تهیار بود جیوز کار موندگی اچیلده سخت امضای پول نیست من این جمده بود اینا میبین چیزی وای کلیدم هیچی نیست این خانه چیزی پول بود بدیم هیچی نموندگی بسیارم هیچی نیست هیچی ما یک دوست من همسایه هم داد هیچی نیست ما ندانستم نیبره هم خریم ما آبانده موندگی بودیم سیت بسیارم باید وای کاره گیری این های هم تو کساله کردی اینجا غلطی دگی من که من یه لنده زدم این دار ایستاده‌ام داد گفته یادم بود سیت بچه همسایه‌م اومد من اینجا مرده که پر ایستاست یک داشت اومد سیت همسایه خودم اومد یاش بچه اومد این سیت بچهش که یاش همین نگیر بام غلطید اگر اینو نگیره تگشنده سیت بچهش که میمون همین پر بود هیچی نیست. аз рӯи санҷиши аъзоёни комиссия борони сел танҳо аз як худи ҷамоатӣ ба номи Ғафурҷон Ортиқов беш аз 32 хонаро хароб карда 9 адад манзилро пурра вайрон намуд ҳудуди 50 сар чорвои сокинонро бо худ бурдааст. инчунин дар ин радиф оромгоҳи фирӯзоба низ осеб дидааст. дар кӯчаи ба номи Бобокалонофи ҳудуди шаҳр беш аз 50 хонаву дади сокинон хароб шудааст. ҷамоати деҳотӣ ба номи Ғафурҷон Ортиқов ва Пӯлодон аз калонтарин ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Конибодом ба ҳисоб рафта аз як роҳи миёни Конибодом ва Исфара аз марзи ин ҷамоатҳо мегузарад. феълан кӯпруки болои сой дар ин минтақаро сел вайрон кардааст. хушбахтона бар асари ин офати табиӣ талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. раиси шаҳри Конибодом Зафарбек Давлатзода аз лаҳзаи ба вуқӯъ омадани ҳодисаи табиӣ ба ҷои ҳодиса ҳозир шуда бо сокинони зарардида суҳбат ороста ҷиҳати саривақт бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ ва расонидани кӯмак ба зарардидагон дастурҳо дод. бо мақсади огаҳӣ пайдо намудан аз вазъи ба амал омада раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ташриф оварда аз манзили сокинон дидан кард. ба масъулон супориш дода шуд ки дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин оқибатҳои сел бартараф карда шуда ба зарардидагон кӯмакҳои саривақтӣ расонида шавад. худи имрӯз аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд кӯмакҳои моддӣ маводи озуқа дастрас гардид. аз тарафи ситоди корӣ ва аъзоёни комиссия ҳисороти расонида шуда ҳисоб карда шуда истодааст.